Jiruuf jireenya tolchitaa si namni argataa gatii tolchitee eebbisuudhaani eebbaaf dhiheessitee maatii guduunfaa galaa qur'aanaa ammaas raabsaa jaalalaati nuuf jiraadhu caayaa gaarii janna markabul hayaati guduunfaa galaa qur'aanaa ammaas raabsaa jaalalaati nuuf jiraadhu caayaa gaarii janna markabul hayaati jiruuf jireenya tolchitaa si namni argataa gatii tolchitee eebbisuudhaani eebbaaf dhiheessitee maatii guduunfaa galaa qur'aanaa ammaas raabsaa jaalalaati nuuf jiraadhu caayaa gaarii janna markabul hayaati guduunfaa galaa qur'aanaa ammaas raabsaa jaalalaati nuuf jiraadhu caayaa gaarii janna markabul hayaati maqaa kee dura durfachuun eegalee jechuun bismillah yaa rabbi abbaa rahmataa si malee qabu yaa Allah takka gaama kee ollaalee ati waan usneena jala tanaafiin abdii guutuudhaan si kadhachuun irra caala nagayaa fi rahmata kee buusi ganamaaf galgala ergamaa kee habibi an hordofne deemuu jala nutillee meenuu guduunfi nu wayyeessiteenya gala nuti waa tolfachuun beeynu atummaan nuuf dhahii mala nuti waa tolfachuun beeynu atummaan nuuf dhahii mala halkanii guyyaa waan jettu akka diin baratuuf namni barsiisaa turte qur'aanaa jecha ilaahal aalamiin rabbiin tolchee siifaa kennu jiruu milkii tan qaananii barsiisaa diin gaarii namaa yaa ustaaz Naziir Husseenii barsiisaa qur'aana rabbii yaa ustaaz Naziir Husseenii jiruuf jireenya tolchitaa si namni argataa gatii tolchitee eebbisuudhaani eebbaaf dhiheessitee maatii guduunfaa galaa qur'aanaa ammaas raabsaa jaalalaati nuuf jiraadhu caayaa gaarii janna markabul hayaati guduunfaa galaa qur'aanaa ammaas raabsaa jaalalaati nuuf jiraadhu caayaa gaarii janna markabul hayaati miidhagina qur'aana isaa namni qalbiidhaan gallaalu ammumaa barnootaaf ka'ee deemsa jalqabaa imalu ganamaa karaa eegallaan osoo ittiin dhiinee galu eegumaa galee gammachuu harka yoo laaleetiin talu hin jiru duniyaa gubbaa wanti jireenya diin caalu kan ilmaan namaa taasisu hunda akka rabbiif bulu obboleeyyan keenya irraa turan barnoota boololu khatmii qur'aanaa godhachuun hojjetan waan jiruuf tolu khatmii qur'aanaa godhachuun hojjetan waan jiruuf tolu jiruuf jireenya tolchitaa si namni argataa gatii tolchitee eebbisuudhaani eebbaaf dhiheessitee maatii guduunfaa galaa qur'aanaa ammaas raabsaa jaalalaati nuuf jiraadhu caayaa gaarii janna markabul hayaati guduunfaa galaa qur'aanaa ammaas raabsaa jaalalaati nuuf jiraadhu caayaa gaarii janna markabul hayaati maqaa isaaniitiin siif himaa narraa qeebalii gabaasa eebbifamtoota qur'aanaa wajjinii wasi barsiisa jalqabaa maftii ahmaddiin gurra kee keeysa si buusa badhaatuu Hussein jaamti narraa dhagahin lammeeysaa Abdallaati bar qabadhu inni sadeeysa isaan saadeenii hirmaannaa as dhufnee kunoo eebbisa isaaniif haa kennuu jannaa waan qalbii isaan gammachiisa qoma isaanii haa bal'isu rabbumaan nama bal'isa qoma isaanii haa bal'isu rabbumaan nama bal'isa
halkanii guyyaa waan jettu akka diin baratuuf namni barsiisaa turte qur'aana jecha rabbal aalamiini rabbiin tolche siifaa kannu jiru milkii tan qaananii barsiisaa diin gaarii namaa yaa ustaaz Nadiir Husseeni barsiisaa diin gaarii namaa yaa ustaaz Nadiir Husseeni jiruuf jireenya tolchitaa si namni argata gati tolchitee eebbisuudhaani eebbaaf dhiheessitee maatii guduunfaa galaa qur'aanaa ammaas raabsaa jaalalaati nuuf jiraadhu caayaa gaarii janna markazul hayaati guduunfaa galaa qur'aanaa ammaas raabsaa jaalalaati nuuf jiraadhu caayaa gaarii janna markazul hayaati maftii Ahmad jara khaysaa markaza khanaaf amiira barachaa barnoota waliin hoggansaanis deemtii dura rabbiin isaaniif haa ta'u janna waan barbaadan maraa isaaniif walitti qaqqabe isaaniif haa tolchuu karaa asumaan achi dabarraa tun laffaati isaatii baraa barsiisaa yaadannoon isaa itti fuutuu baraa baraan isaan baranne as geenye nu lafaa'e hanga arraa rabbiin isaaf haa kaafalu jaa'anii jazaa isaanurraa rabbiin isaaf haa kaafalu jaa'anii jazaa isaanurraa jiruuf jireenya tolchitaa si namni argataa gati tolchitee eebbisuudhaani eebbaaf dhiheessitee maatii guduunfaa galaa qur'aanaa ammaas raabsaa jaalalaati nuuf jiraadhu caayaa gaarii janna markazul hayaati guduunfaa galaa qur'aanaa ammaas raabsaa jaalalaati nuuf jiraadhu caayaa gaarii janna markazul hayaati galatoomiyaa barsiisaa carraa gaarii siif hawwina waan ati nurra laffate galataa khiyyoom dagannaa amirraaniif koreen asii hundasaa galatoonfannaa barattoota keenya kaaniis hunda hedduu wal jaalannaa warra wal ku'achiisanii wal barsiisaniis qur'aanaa itti fuufaa barnoota diin kan nuuf ta'e qaroominaa tokkummaa teessan jabeessaa jannaa laamuu laaffatinaa tokkummaa dhabnee facaanee booda hin dhalloo salphinaa tokkummaa dhabnee facaanee booda hin dhalloo salphinaa halkaniif guyyaa waan jettu akka diin baratu namni barsiisaa turte qur'aanaa jecha rabbal aalamiini rabbiin tolchee siifaa kannu jiru milkii tan qaananii barsiisaa diin gaarii namaa yaa ustaaz Nadiir Husseeni barsiisaa diin gaarii namaa yaa ustaaz Nadiir Husseeni jiruuf jireenya tolchitaa si namni argataa gati tolchitee eebbisuudhaani eebbaaf dhiheessitee maatii guduunfaa galaa qur'aanaa ammaas raabsaa jaalalaati nuuf jiraadhu caayaa gaarii janna markazul hayaati guduunfaa galaa qur'aanaa ammaas raabsaa jaalalaati nuuf jiraadhu caayaa gaarii janna markazul hayaati jiruuf jireenya tolchitaa si namni argataa gati tolchitee eebbisuudhaani eebbaaf dhiheessitee maatii guduunfaa galaa qur'aanaa ammaas raabsaa jaalalaati nuuf jiraadhu caayaa gaarii janna markazul hayaati guduunfaa galaa qur'aanaa ammaas raabsaa jaalalaati nuuf jiraadhu caayaa gaarii janna markazul hayaati